Wikendi. Ngethinkatho na nchune mutegeri bwega no tubakuona kanya kugwatanira nao ni kiri weru wikendi thaa 3 jani jambo ja tukubanganiritie kirenza tochieto. Siasa cha kuendekithia ngwataniro Meru na siasa cha Kirimara kuoneka mathikone ja mutano ngino gavana Kawira. Tukiembethe kuma South Imenti kuria Kawira gutiga gutonyera oritingo yo bwa bondi ya wandikani. Aremi bakoba factory ya Nkune gwetana mbere kumata gikundi kimwe kirega kuringa kura cia gutara tongerie bao. Tongeria mwanya bara bakumereria gitekia ubunge Gembe North gutrima na Kirima Thiko. Criminal mwananirio mathithio tukubona aruna ni ukambita ntinyeri Kenywa. Siasa chia kurumira thiri na urumwe ni chionekete mathikone ja Eric Kimathi kana Stero. Urani mutano ngina wa gavana wa Meru Kawira Mwangaza bakiaria mamburene ja nturene akwa mathagiro wodine Timau gishigone mbuga kya Bure MC baraba kugwata mbaru gavana Kawira ni borite bangi bare bakurwanwe kweja mwe bagwatanire kenda kuguna Meru. Kagiteno Kaurem Daud urani mubunge wa Mienti North na Nwenka kiri abunge ba Meru barabo karima thikone augite rindikiri atireberwa gitine kya mukaririgiti wao na ntukuni itekuraja bakeja na mwerekera. Akiaria gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga augite akarungamana na gavana Kawira Mwanka muthia no ndeu akiure munini wa Rais Kithure Kindiki na ikinye na reumite na atigire na gukuguna. Gavana Njuki ethirano akiuria Kahiga bagikerutere ruro Kirimara ni untukuma karaja ni bethirito bakibaigika na gakani kagita kao gucokia njara gakimutegi na kurikithia ripoti ja. Siasi niko ni gutambia ngwataniro gatigati ga atongoria ga kaunti ya Meru itiariritwo na atongoria mwanya bagisiasa bari ongabana kuma kaunti ira chankanite na Meru ta Wairikipe Joshua Irungu watharakanithi Muthomi Njoki na Mutahi Kahiga wa Nyeri bakiromba ngwataniro gatigati ga atongoria ga kaunti ya Meru. Ndi Meru kwatirani na mutikandikiririe kenegene kazi endelesha, kelele iendelee, haitazuia kwamba kazi itaendelea kufanyika because you cannot work in silence. Hebu tuache zile sarakazi ile ya kado. Hebu let us unite pamoja, we give service to our people. Na kile kitu tumekubaliana ni ya kwamba huu wakati hii mwaka sisi we are focused on development. Pia gavana sasa amesema pia yeye hii maneno ya kelele, sijui drama, sijui nini, hiyo maneno yote sisi tumeachia wengine para wenara kwa wainga watu ito focus kiringugi. Gavana Kawira na watere gukarwane mpio we. Ko wasonde mono bya maana nkwizirite. Nkwizirite ndi acting MP abu Nkinya sasa cha kindi chiariritwa randetwe kone gutaro wa Profesa Kithure Kindiki ari munini wa rais iweto tungabana Njoki akiugarire ne gitari ya Mount Kenya East kuria gikundi noe ngabana Kahiga akiuga kwena bate anto ba Mount Kenya kuona matunda magitegeke kwamba kiti ambaye anaongea mambo yake hakuna pale imeenda, iko tu area, iko tu mlima ni ile tu, ni vile kuna kuanga na pande ambayo jua inatoka na pande jua inafanya nini. Sasa Mungu alionelea kwamba imekaa pande ya pale jua inatua, wacha pia ikue pale jua inachomoka ndio tutoshane. Hakuna maneno iko hapo mingi. Na sisi ni watu na hatuwezi kosana, watu wa Laikipia, watu wa Nyeri, watu wa Meru, watu wa Tharaka-Nithi kwa sababu ya viti, kwa sababu hiyo itakuja na itaenda. They should also embrace our deputy president just the way we embrace the deputy president. Hivyo wachawekelea kijana yetu ati kwa sababu it is just fate and it happens to be fate. Muthomi Njoki ambia deputy president awache uoga. Hajafika hata nyumbani. Ati atatolewa, kwani akitolewa Gachagua amekufa? He has never come home, tuambie ukweli.
sababu anaambiwa usiende mlimani, wewe kazi yako ni kuunganisha Kenya. How can you unite Kenya when you have not united your home? Asitishatishwe, he is the deputy president of Kenya. Leo wanamwambia sijui nini. What? Hapana. Tunaitisha haki yetu. Ingi 2 years 8 months to elections. Ile hadi mingi sana tulipewa wakati wa uchaguzi. Kwa sababu ya zile sarakasi tumekuwa tukifanya tangu uchaguzi. Mimi sioni kama kuna pali mingi ambayo imetimizwa. Tharaka Nithi, even with our deputy president, and we have told him it is okay. We are happy we've got the deputy president. But that cannot be enough. Tunataka tupatiwe haki yetu ya maendeleo ambaye tulikuwa tumeahidiwa wakati wa uchaguzi. Noe mubunge wa gicigo mbunge kia North Raim Daud na ririte ndeto ya ngwataniro ya bare abunge ba Meru ya kuruta mubunge Mugambire Ndikiri giteni kia mukariri wa kiregana na ndeto eno buru. Mheshimiwa Ndikiri hajaondolewa kutoka kwa chairman wa Meru Parliamentary Group. Mumesikia maneno mingi, si ati nimeongea naye leo. Wengine wanasema aliondolewa, shori alikuja kuomboleza na familia, alikuja kwa mama kuomboleza ndio aliondolewa. Hiyo ni uongo. Hiyo Kalembe, wewe hauko voting, mimi ndio nitavote. So Kalembe, wewe utasema kama ataondolewa ama hapana. Wacha tuache hiyo siasa, tuheshimu hii mazishi tumekuja hapa. Hiyo tu ningeomba. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyokambetaga ki Mutegi. Pamwe bandu kembithi kuma gicigo mbunge gia South Imenti ni baririte ntangurutano ya wandikanire kuoneka Jamiru nerete tenku chani obukaza bakiaria ndu kembithi bani bonanite kuri akunganirwa kwao ni baraba kugerana bakoregana na wandikani bobu bakiuga tonya toni bakumya umaturio ndu kembithi baba bakioneka kuria Gavana Kawira na njuri yawe gutiga burugo tonyira rwangi ruru rwa wandikani ni untoru na inya ya rugi katiba kuandikana baugite kinyaka gitaka anto kwandikwa nuntu kore muntu bakumenya ni gakurukire na kwa ugutiwe ugatethwa kuona ngugi kithera ati kubatara mutugikare na chotariria. Bamwe bambe wembithi kuma gicigo mbunge kia South Imenti ni bacumiritie kuria Kawira Mwangaza na thirikari yawe nitigane na rwangi rwandikania Jamiru rwithire rukirita ngugi yayo kenda yuthi barabate na ngugi bakethera bakigeria kanya kwandikwa bakiuga kagita karakare ukagwita ngondi fatha kenda wandikwa ni gakuruki ni gita. Service board nere kwaitwe ngugi ewe, let the job be advertised and Marians bonde baraba ka qualify by wengugi. The long time era anto baandika baraba kwenda ugaita na mutano nyakwe musoreo oku musoreo anto baraba biashara nabo ke county ikothiri kingine ayuthi baraba ugete ne bakumenya bainge bariti ngugi barabethire bakibuta ngugi ciao beta ngugi ne ingi na bakiuga bari na umatwanya twao tutojorirwa indi nande bari uria ni untu Kawira Mwangaza ariwa gutena twanya twa ngugi beu eje na yeri uria twanya tu baraba butire ngugi na twetire kiuria getu na arua ja youth baina maratasi jao bekite nyomba bakuma South Imenti turiuria kuma Gavana Kiraito kuma ofisine tutona any competitive or competitive recruitment ikithithwa na ni ukubati kuandikano tuije antu baingi mono baitangugi county jaba MCA ZK mwenda itile was a ward admin kwina Kabamuri kwina mwenda li was a clinical officer and several others baraba andikina bamwenda ithiri baandiki county government. These people have not been replaced. Tuchoke twara twanya twao turio bati twathomera twite tujuririe Gavana akaumira akauga uti twanya turio twenda kumenya twanya tu tujurirwe bao
active recruitment tiathithairwa ku na tiathithagwo ibao kenda gutwika twanya twitojuriirwe kenda atwira gutingugiirio ende ugeta sibitari daktari bationgana ugeta nare nasi abana iko ugeta ndekere ni officer abana iko ugeta antu bakuthambia tauni abana iko ugeta antu bagukontrol na jamanto abana iko antu bakubotethia kuri agriculture officer abana iko murume ibao bakura mbecha ankwira ugo mami wetu ugeto kyaire ba mama betu nturene kaire bere umabura bureo twanya turandi bataisi wo ugaito tharue twanya twanguge tureo ende okwenda kwendia nguge iwone nkerwa mbecha umegitara king'ang'i antu babatio tonya ngugene batatonya kawera gutonya twira twa apply nguge twaike maratati twamiraje mutindo mwanka twanoga utotonya ende mechara no ikuingia no kurirwa kwi antu bagutauka ngugene na bangi batandikwa ina mbecha igweta twenda kumenya muno ethira ngavana rira akuga antu bateandikwa ni gitio ati nakio ki mwana wa Meru kana ki muringi okura wa Meru uro thomete na malatati jawe muthiene ni ayuthi baraba ugete ni untu kaunti ya Meru ni thiritwo akagiteri na murimo jwa kuria mishara na njara bariuria bau bakuriwa ni bo bau kana ni antu bakawira mwangaza banjara baada bethirite bakiujuria twanya tutu anguge bagutetera quota ya mwanka jojo athira kurari over 22 million ire tariki antu teba bandikwa ire tariki mano payroll na itore dia ndena kuria governor atere wirega advertisement chia ayuthi bandikwa kenda wenderea kuriaga cronies ba ku through mano payroll irato tijiba obandiki magecigo mbunge kia Southiment nke report rande to shaweru weekendi rea kwa rietwa ni mutuge kare rukuno rwitite na mbere gukujirwa ndene factory ya kawa eri ankune untu bonekete kumira kiri uringi kura bo gutara tongere ba factory je kiri utarani bubu gikundi kimone keregete kuringa kura gikiwa abisa uro kurungamirite kithurano nethire akiendera rutere rumwe romukaririgite ura urigite ne kagite ne gaka nera kiama bagikundi gikibetisa na mbere na kuga tongere bara baguchokwa ni barabengire bare kuringa factory jende na gikundi kiu kengi kiringa kura kenda guchokia tongere bara beberetwe Martin Mugambi nowe na ntangurutano eje kuja niochi ya mutambo wa kawa wari ankune wandia chori ya keri gicigo mbunge kia marano thukitie mukinyo ungi mukinyoro kuoneka nkuja nino itakithira ruraro nyuma ya mpaga gacha kithurano kiri mutambo uyu no tiu tukurigana muno nuntu antu balabeja na bangi bacoka benuka tukarigana muno nuntu bwa kwinga kiama indi gigacoka okio kira kiraturite twathira giacoka ni ndicio na munene mawira kabenuka rira kwake corruption yewi ya magendo na ninde umwe wake ya makeu na nikatwengirwe na twengirwe nuntu bwa chairman jia mauntu ma chairman mara mathuku na ni twandikite nginyige memorandum na twauga tutikwenda ofisi ya chairman na honorable secretary na treasurer kuringana na kiama kimwe kiama kira kiregete kuthurana athurwa bara batakwenda ibo baumbite kwithirwa bakiendekithio na nkinya guchokua na nene na nkinya rugamiri ba Iwanda riu kuringana na uchaguzi u buria ndisi uba wendesa na chifu bendesa biased kwa umwe no motathurana nonto turendete akamite bau barutirwo bondo wa monani twere nikanda kamite ingi thuru ere kamba kumenyera society itina wamba umri antu bala bare twala bandu kairi nikiamo kiria twaugire tutikwenda na ndisi nuntu ni andikire rekiuria kia mbere ndenda kumuria atiri kauria ndisi watiri nuntu ni andikire minutes na buria arimi baugire gakiama kiu kia uma kukairi kithurwa na kiama kiu guku kibangite nuntu nikirite mbesa muno na kiritinda na mbesa masinani ukuona bandu kibangite o kairi o buria twagitire buria twaregete kiama giki kiugite ri ankune kairi gutire thayo kumanya ne kariri ndakayuji onde jieu leu te tudikagerio no kabelo ntu gutebubegwa kwa kundicio nikwegwa nkinoga muno nuntu ni kubatirira na umbasala bu katoka tora o atu enjagandia kawage tole
nibutumenyerete tulienda atire turikirelwe ne thirikari mbari rengi kiama kira kithuranite kuringana na mwaria wao baugite gikundi gikiregete kuthurana ibari no tongoria gukanyuma indi bare nyangia na kuragaragia Leankune na kuritigarira ithiritie kaburi Leankune ritaukire kairi na kogu batienda kunenkera kiama gikiutongoria kairi tukudurana party imwe watuika umwe akugwata over 70 votes nawe oumuregani agwata 52 ago sense then defeat because ya ilale wave mtu ambelia kuleta commotions tuane tukolirikana mwaka wa 2006 mtu agwetu Angelo no wale chairman wa society na lera twakinyirie antu akoli ni ukiama chairman akudokire na bungolojia obisi na tiangasi jeto lokota meanki ne polisi leu miaka ya ekodira still ate kwenda kuma kia rayo alienda gututigira ombi otwe baunange magolo na matiangasi mama kodioloka huko Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Atongeria mwanya bakuma Igembe North barakinya bonekaga ta anthukie nini ga siasa nibatirimene amo mathikone ntere challenge okabani amwe na mubunge wa Kagita ka Julius Taitumu ura warigitine kio Joseph Toiruaki James Mithikana bangi akere Peter Lebonu ura kumereria matagite kio bunge ntere na arombete atongere kugwatanira na kwigika Taitumu ende wa Kagita ga siasa ga kinya mantu jakagaruka no James Mithika akioneka kumeneria michemanio ya miraa iria kuthithirwa guntu kungi gutigembe akiuge batere kuthithirwa nteriu Antonia we mubunge wa Nade Julius Taitumu au akagitaga kura ga kinyangu gicia muntu nicio ikamwariria Dennis Mugendi no karima thikone jaja Ntule ni alinjoka mathikone ya mubiashara Peter Barasa njorwe sa siasa gishone kyo bunge kia Igembe North isemanitie ritho kwa ritho karingone mwena kumulikana na twigukuretera cio itetauri kana kuongerwa wera twikana cia nkomongo na aba ekoloma bakanyanira sai kwambirite na gitikia MCA wa tene wa Ntunene maurengore bamulikana na uria akaririte giti Patrick Gitonga ndo tukwenda kwa mambo ya siasa 2017 ekoraya sana dhaundia ana ibadhoni 2027 kinya kia kuremba kura mwatere kinya nontoni komia nake kinya tukwenda kwa mambo maingi ndio mambieza wanapata kimuliki wa MCA to support manka 2027 kinya nontona wani MCA 2027 kinya ke eliwa mawango. Asanteni sana mantuya maingi itina yoni ukuwa mutanosia wa urungu no wisi itiaria mno jiwa itware na thina county lakini ni ardirire urungu na tadiria radira utuyo kwa yambi ite kwa hizi dhai lakini kuambiria next week gedro ndina misemanyo hapa na kule nikienda tumba utarania mantu ya mayeli nikienda tumba kuna mbesira siite inana na tukaingia gitine kia ubunge Laiboni ali murweri etia ngwatanio na mubunge uria ari ku Julius Taitumu indi amwika Weru ni ati agapambana na wekithurano kijite twetera tuna ngwataniro antu balare na bantu bamutwake tuyantu kimwe ende tuya heshima ati ni wodi ko da ni honorable TJ eto kono mwa support kenda ombote janto betu tinde tumandikite otherwise 2027 Oni Daktari Victor Leboni mwanajeshi kedo ndeke anine kedo yaletekea MP Igembe North tupambane na hawa na wengine mwanajeshi inakaa namna gani pia Joseph Ntoiruaki nawe ari mubunge wa Gatene na ari mukarigiti wa Kefis atariria akari ari na wetiki na boko mucokia ubungene ingugi iria abaitirite na keji kuthithia ingi terere ukarigana uu nibu kanatebwo Tweru akinyo asia bunge wa tasi bitaro kona bisaro kadika na uu kinyo umwe laro teta kangeto kona uu ara kaelo kona uu
na asante sana mheshimiwa Taitumu nontoe mutongorinya we utiyota ngwe babangi kura ntube yaba atakaelo kethe mbere hata we ni kiongozi na hiyo ni mambo mzuri katibu antu betu na ntoeru waki ukona nyara kilera weta wanyaru karika nao ende bonda tiare tie bona ntabwethi barabara kuma thawene tumiwatanithia nerengi ire kuma azinya uyara amwero ngundu weta ndu muru wase bumbezo karika nao ntoeru waki mono mwathi nao na ntuthari Taitumu nawe ataririe ciawe inyingi na kuvuga imianka iri yake ari nayo na no wagwita nambe na gwita ngugi na itano ikithira bau bangia bagokia njara twerwa gandike ro myaka 5 yegwa nilete nae na nkurwandika na we kinya mwaka yona utoge ndo agara jamando agura kurego ibo kwenda wethigania uri na ndia ndo bwera kwa mifano tayari ona bugwari no tuko irahisi kufanya drama irahisi kubwethia tinda yangu yeta mbere nzakati ende tinda bukumeta mathikwe ni heshima batu ndia ndo bwera mwaka yo dene ya Igembe North history twerwa ya kuminya njemusi ya kuminya tukezo 2028 alitoba ya degree daktari weta kura this time over 500 students bara ina C+ and above ne uyonde tingwera deta ni kizomo na manto ya security kidogo hapa na twerwa ya kwa rasia kwa alioma na tiera wakati tekniko miaka 5 tete tekniko era thire kwete tekniko era akukuwa na tekniko maorare ya kwandiko atwere karatina no tokotara alitoka kwa yaweta atia kuthomethia Taitumu akaweka kompyuta 100 oka irasi bina bila maorare were kiraro thingo dai kinya mwega mbare yako wandingira mbicha areko anto mbere nere mabati kuro wandingira mbicha anto wetu Daktari James Mithika Ntongai ari mukadirigiti wa kamiti ya maguri jamira nawe auga arimi na biashara ibaye gitio gutumbikana mu siasa mung'ania twataura mu siasa uyu nawe isinita Kathuri Murungi athithiria micemania mira imenti kuria kwandagwo ikwacie mpoka na bingi na tikuthia mira teto muvungi Taitumu aigite nawe twatanire tosukuma mira yona antu okaranthi na abunge betu bathatu nara Nairobi kemero ke wenwe mwale yake akuona muthaka kinyake thotora mwamukura nturene ne ndiera wa ena njuri ndaya negerete kiratu boya ngunyuni ya kirangi na miromo ne metu lakini bere ni miracha amani no kumembeta wa James o na ande boya nto betu hata sisi tuheshimiwe okenda kubuye muchema niwe kwasie thithia keberechia okenda yo eria thithia na ng'ombe cia ndirire oenda kuthia mira wambendia kiatheri wambendia kithongo ango mukenda anto betu tuheshimiwe wale wanataka kufanya mikutano ya miraa tunawakaribisha sote tusukume ili gurudumu lakini hata umekona Taitumu na Kele na ndio nipo na James ito tukapoidhe mchemanio Christias kakithongo mambo ya miraa kama vile yamesema sitaki kuongea kako ndio unje mti akuito kwa hata ni anambi na buo soko tunatafuta lakini ntoeru yake leo ngwetu nle ito ngwetu nle na heshima itarira au tukua mwarage ndora tata Dennis Mugendi weru weekendi nture ni ari njoka wandi ni antunene Igembe North County ya Meru tanambira kurumira ntu chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntonkuruke Nyumbani safi na bora Raina mabati kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta fundi wanasema ndio jambo weka mabati maisha safi Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati
Rhino mabati kwa bei nzuri tena, kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino mabati. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa. Hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa trofu. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Huyu hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kuambirire ngiri 12, cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega Kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Ni ontobu anteto nkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Gweta na mbere kurumira nso chetu seneta wa kaunti ya Meru Kathure Murungi na Trimene na Kanjura Bakaraja kenda gucokaniria kanyua muno gukonia mendekithia jao kiri thirikari makanjura baba kwa kagita ni bethiretwe bari na maromba jao tira bari ngenda jombe kuthoja gitegerwa na mpwi urakumbikika. Muthirira na rwa seneta wa Meru Kathure Murungi na mbete kuthwa gitirimana na barabara ya kanzura batene mbere katiba njeru itireja nikenda mbako batetheria kimathu tukumya mbeca ire bakuwa thirikari ni etikiririe kwithwa kibarea. Former councillors mbuge barejete ofisi neji no ntukuri mbeca bane beri ba promise umwaka wa 2021 ni treasury na ministry of devolution na ministry ya labor bakari wa mbeca iu igokinya kiwango ya 2.6 billion na councillors ba batena thina baliuga bo bate kwenda kure kinya miaka kinya mbeca iu ichera kwa bamwe balewe 600 bange 200 kinya kaunganisha chwejero kan divide by 2 lokona around 400,000 ina bakomba kuriwe igwatene na iri iko batena thina nontu bonde abasavire Kenya yetu na arwa ito chokia ngatho muno twi councillors ba Meru tontu bakona kanya kware na senator wetu kile twa wakilisha report ye atwikiria mbere wa president kana are on there kumya atwikiria report ye yume matunda kenda akuruba bamba kufaidika akuruba to Meru akuruba to Kenya nzima kutoka Homa Bay kutoka Turkana Coast na Mandera kila mahali Kenya mzima report ye ni utethia kila mtu ora wanda weke report ye agwetwa council kuringana tongire baba nandi baugite bo ibaitite ngugi nyingi muno iri nthiguru iji thirikari ni batikwithwa kibadikana muno woni kurikana mantu jejeje yethire utejeri utethio bubu nene muno
ja skuru iji cietu cia ana kuthoma bakiana iji tugwita day schools ciithiritwe cirio ciotethio bunene muno iretete mwanya ingwitikia igitara counselors irio riu cukuru ciambiririe na tuithe itwije gute muntu utionete cire ciotethio. Kenya counselors kutikio bayawa ikalawa kidogo sana, bayawa peanut kidogo, bayawa mushara akiwa ngiri 3 kana 5 na kute mbeca yuci ciomba utethia counselor. Kwa ukatwite ruari kucemania na senator wetu Kathuri Murungi tumweleza nteto eyu na tumunengere ukuri rina details ya manto ya tutura kwetia manto ya mbeca cietu na ndibete maseneta Kathuri Murungi kire mutongirio mugongo gutigira untububu akithwa akiagirithia undi Senator Meru na naibu speaker wa Senate kwamba kuthingata mbeca ici ciao tuone ni ate thirikari yumba kuintervene yonda uga kinya thirikari yetu ya Kenya Kwanza ira yongozi ni President William Ruto naju kibaraka ya kuruba babaitire ngugi bwega ukona bage bakoragia bagashoro na miaka kwi 100 abatona pension yao kana gratuity so naju kitharimu gya kuruba nigenda bamutwira mata uongozi bwawe na bwa thirikari na tugusafu bomba gwita bubwega no ntubatu gikimiru itugaga mukuru agautwira mata kibara agatwa mata kibara kawa ukuthari Senator Meru Kathuri Murungi ethwa akiarire muchemo George watirire akiuga nandi na mbite kunda kamiti yatongirie mwanya egutigira muchemo jo munene jo kuthithwa ta kuwathania Meru ona ruwe turi ingwejeta tugiera nabo mantu ja muchemo jure ya jwa unit ya Meru na tugwitikanire abo nontu ibare category ya bara baba tuguba be muchemo nandi batu na bwaja round 30 be committee ya kubanga the bigger meeting nontu bakirishite every ward onara o councillor formally nandi bageta babodurani bonde pare almost 260 bauna ndi ni bamwe baraba keja mushemero juria tugekari ujwa Meru yonde nontu tugwitikanire nabo kuno mwimu jo ngwatanirwe Meru na twetikanire meeting ire twite na mbere so indaugire nkambire kuthithia committee ya kuthithia the bigger meeting so narongo karana committee mbere nontu bathate they are now part of my planning committee at the bigger meeting ya former toti kwenda atongere batwira batongeretie Meru bakaranyuma bambire kuwa Kathuri nande gakwenda guteki mbio ngiruri atwika no gateki ngiruri Meru gitate igwatane kabajo kingiruri ende Meru theki gitate ite bwega sasa ketha no kira Kathuri au kingiruri ijo tutongerie sasa utwita mwetwinde tukarende guru twaririe mbio twaririe thiri ndene Meru batu ibo kona president kambere tyo gita kuraja into bikieja no Meru tiko gitate ite kurikanwa wakemero mzange keja gukura gecho kanyume mburi akora twathaenia na baba uria kwagirite tutigiotirana utuwetana ndiguru iji Kathuri nthaka yetu tugwikumiria kindi kinthaka yetu kabutienda gutwaria Meru bwe twitumite ya uria mwikwara yake oba itumite Muthuri Muriuki weru weekend muthirio Kangangi Akariba mulika mwana biashara barabara itagira biashara ciao thokone uni baguteta ni kuthuka kwayo untu bakuga ni tumite ngugi ciao cikoma cia biashara bugite MCA wao na tengete kina gya kwagirithia thoko iu inde governor Kawira arega kurekeria mbechi untu bakuga mwankira na arua batomba kwamukira utethio kinyaburi kukiri kwagirithia thoko ije bakenda untu buna nde gutegero na mpwe kenda biashara ciao ithegea Akari na biashara bathoko ya mulika Teresa Mikindori Tiania ne basiumirite kutheta ni kuthukanga kwa thoko yo ira yoyori nkomongo cia maiya bakiuria gavana Kawira Mwangaza kuolelia thoko eu no tiera na kumibwithia boya na usinzia rera riayo otika brosie kirindani ya mulika batu torigaro kone okaelia mulika yokari ya ntwara ngoro sire yara bia korea torori atere katoteringa kura muoninta mama mukete arwero koringera kura ende neni nkora thina etoto kwangaika turanera mulika itoto akoromba itongabaneto itokwendete itokareka nkome kwangaratania etunda ryaku reta nange okareka etunda ryaku reta nange nonto bareka reta nange nonto itokomenya no wiko bora nto bakuanga bana baruo kelengwa
kia Mungu taenda. Teo thoko, teo nkana the ng'ombe, teo mbi, ikari ithomba bia maiga. Na ithomba maiga muntu ondaka ukuma ko thoko ne. Karante ke thombe ne kemwe. Bote muritaku. Ibo wete kiabo. Bote muritaku no nto na mpombu cia kuringa. Ara twenderia tutandika anthe na wategera thoko uno kona ya barabendagia mutumba imaiga baekete kuginya ke ya muntu ontho no aringia anto thoko neu na maiga yu ya eki yau ende oni nkoromba ngabana wetu na gitio kinene muno we yo twikire thoka brosi no tukinya wa elia na thoko cia twitikaria cia barabange na ite thongo mikinya kanini batore ya thina terie kaombo ka thokone amba bage ari mu batu into bieto no ntote tigaria kanto kinyogoro gekonja watigeria mwamba ke akayukia thoko eto etingawa ete washimani ete okaria bwa kungana ambanya bare yo tuko batokuranga mabati yau yakite nonto wakwithira kutina nya Osman ura akumba kwithira karikia thoko nonto ya kwatuka kitake ongwani kimwe kira kumba tumeka na gitekwania wero na ikwenda tongale to nya kitake ingi au kana kingi ketha kinjackson yara nonto kinya bwa katula karakangi karara konene jackson wetetwa mikinduri ni bameneretie ngavana nonto bakuria kulukiria mbechaira MC Woka imboithretwo akiathulira thoko eu ebwithua watanira na MCS nonto MCS ni ana beto kato abadhure na nkoro emwe na inya kato akudhure na nkoro emwe nike yoto makana kaka mtonge karathena o mamara mbeso okiri na mukoro kwa wore kai mbono wekwe ya na atwire ototengera mbeche jo twegera kaburo Kethia kangabana aremere nacio ito muromba arilishi mbeca yetu nikendikomba turitira ngui twathurire MCA wetu nikenda twetana mbere na kumutuma wetu atwite ginto bietu nara kiri ngabana wetu yaweka wira Mwangaza aweka wira rika twaguthurira withero uro kunyamaria MCA yetu yatutumira mantu yetu kenda bethira yagitana mbere nende batu turi akariba mulika turi kuwira atirika au turi kuwira atiri ngabana wetu kawira ukeya kwithira MCA wetu timurikireria mbia hata na mbere na guturitira ngui tutita na mbere na kwithira tuwite kiria kinya 2027 withire wire ndire tuweta na nyao na nyore ya kurita ngui no kogeta no ntobwa kwithira batu tutete kiria withira witu nyanyasa barua kwa kaita kamya kele batona witina mbere reka no baita access na namba yenene ene pindi kya miaka yo that twende twanjiriria kuma kawera kwa ngabana kipindi kiagwe kagitete kuthira na utibyo tonete mulika mbeje cietu ira ciuthurana kwa cia tax inyeto watala mbeje cia muthanga ki ndene mweri umwe ikumba kuthwanwa gintu 600,000 mbeje inya igatwatalilwa mwaka yumwe mbeje ni ikumba kubwithia mulika na mbeje ikomba ututethia turi akaribu yetu ba mulika na twakarabu bwega kiripotera weru weekend kumembe Peter Marion Karugi wa Kenyua. Kamiti iria ikubangania mathiko jangina munini wa gavana wa kaunti ya Meru yugite kuri na ikundi bithirite wikibanganwa kenda kwangaratania mathiko jau untu bugite bakarigiria na butikarika ondi kamiti je nugite netikanirite na mugambo jumwe gutithirwa kwina siasa ikaringo mathikone jaja ona kinya kethira ni bakwirigira siasa kathumba gukinya ni bagwete mwingi ugeni gukinya kiri kuringiria nkatheji ya mwekuru tariki 25 mweri jojo Muthuri Muriuki na ripoti ije. Turando tangasira Meru kiatho kiu gia kuringiria mami Joyce gikethra kirio Jumamosi ya tariki 25 mweri na jojo kana Jumamosi yetwitite narea chukuru ya Antubo Chuara kigongwana kethwa kithithagirua baba na ndiri bamba kamiti mraba kuthwana mambura jakunogukua jangina wa munini wa gavana na mutumanto ithingia akamiti baba na ndi baruga ndikwe kumuringiria batikwenda siasa chetho ikiringo kiatho na giki na mwekuru wa njuri tarabukero na akuru banjuri ethara kinyawe ari munjuri na njuri ite factions njuri ni Meru yonthe kwa woi mama wetu twinthe na irombara family iji ni antubara bonde bakethra bejite kigongwana ne kiu gya kuringiria mami bejite bara achore ba family na tre committee toro to announce na to aromba kanisa kinya mono ntukweu ya kiatho gya kuringiria mami itwije ntuko iji batyo bara tre wana chiacha itwenyangiri igongwana biria
kwatuka ntuko jaire chigongwana biria intuko cia nchambanio ntuko cia irumani ntuko cia kunyarurana na mantu cia jarea uria wonthe ukeja ejite kiathone kiu na Kimeru mwekuru wa mukuru onjori ija munjuri na njori eritanairia ni ngugi na thirikari oni kiria mpumba kuromba wanasiasa betu itubwendete muno ende ndaburomba ntuku ya Jumamosi tariki 25 tafadhalini kote siasa tukwenda kiathoneko gya kuringeria mami wetu family ni ewe kanya iringerie mami na chore na bobeje turingerie mami araba ukitithandi ibombete kugwata ndeto ati kuna ikundi bikubanganwa bya kwaragania na kinya kugira tongeria bakiwe ikundi bibi bimwe bietongerwa ne mabisa araba kwitenya ngo githirikari ne itugwete abari onandi ati kuri antu antho banja yeu antho antu batina wendibo bwega na kiatho giki kia mami itwije mipango era bari nayo itwije kuri babangite gukobora kinyantu baikia nao gwita kugira bangi itwije kuri antu rende bakuri kruto na bakuri wa gwita kugira bangi kuri ariti ngoge bari thirikari ne aja bakuma area yu nau nara twiketie mami wetu bakubangania chiache 2027 therefore na ndene bakukudhura ni ikundi biandakana bangi bieja kugambu guntukure bieja kureta rapsha guntukure very senior officers beto aja bakuma region yeu beja kugira bunge betu beja kugira members ba county assembly turenda kubwa mukana antubau itobuije na Jumatatu tukieja na comprehensive statement na mwerekera turi kia joint tukabuga na marietwa kindly desist Muthuri Murioki mweru weekend mutiri wa Kangangi MC wa Korotwa wanja Ntoritha na atarite arito bara barathithite kiro gya KCSE mwaka muthiru na batiromba kona grade ya Kubaikio University gutonya ndene skuru cio bundi no otea augite gukurukira skuru iji muritwa komba kugwata ubundi bwa kumuguna bukatha uturwo ni ugambi bura bonekete kuigikwa onde mutaratara jo mweru jwa kithomo jonekete kwijania na utethio bubu ni untwaritwa baritanagwa mantu jegie ubundi na gutigira kinyane bagukuria biewa bia Paul Kabibe na Chekinya. Si wakorotwa na kiama kia The Service Party Mheshimiwa Wanja Ntoritha na ragi siasa kaba wanja urati ndia ndiongasia kentere chia Tharaka kwaraniria na ikundi bia ekuru ya wolo igi savings bengi save mbesa atia tukutara madhabu na tuona buria omuntu engirutha savings jiae na kaumba gutobola na twalikania kwalia urio kwigwa ni aku overspend amenya aria enginyia nikenda omba ku save mbesa jiae na nikenda tumbe gukura twige kundi gakiuria ekuru gutigira kinyiba kuibanga muno kirimisi yao kulo atibati kwethwa ena rucio na ketho ni ruciru ninio na ketho ni rwaguta atibati kwethwa kikuraga gitunguru abati kwethwa akiumbaga kwanda gitunguru kiae aria thambagia into aria turaga ruci ruru kaumba kumuonera itunguru nyanya na tuinto tule twingi mutethereria kitchen antu akuguraga into jionde tukinya tuswenjira jia kulwa na umaskini thirikari ikeja gututethia ona ati twethe twitethetie onto ono tokwaliria twalirio na mauntu ma Biblia twauria atiri enderia Musa ari guku riria Ngai athiete gutethia ruriri rwa Israeli Ngai ni amuririe nimbia gwete na njara na Musa ni augire ni muregi agwete na muregi uyu niwe waumire mauntu maingi mega ona agekuru turenda tukithi kwa thirikari kuromba mbesa twethe tukimenyaga kiria tugwete nontu kiria kitugwete nikio gigatuma tio tumbe gutetheka ina bigawi Nkuruki wanja na uritia ciari gutigiri bakwira anabao cukuru cia kiubundi mono barabara misietini onto batagwa tangirindi cia university kwina ana baingi muno bemuki please ya jiari ndienda kubura ombandi bwire atiri ana baba ni twire ni TVET schools nonto thaino TVET schools ni kwejana basari TVET schools utikende mwane kalamuji at any time na wiro wa njala
kuruta wira na njara jietu ni wira uria ugamba gutethia ana betu ona kethwe tukite ku university mutume university aije kuthondeka njwiri umutume university aije kuthondeka na thimu ino aije kuruthaga untu karia akarutha kagwiswira mbesa jiae enderia akathirirwa ni mbesa iria wewe mujiari umutumirite akaomba kuona mbesa jia gutumira Othia Muthiaka bawanja kitheria kurira giti kia mujumbe mwekuru kontini Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata 2027 nkethwa ndi gukumaturani nkirombaga giti kia mama county nonto ndi sure experience ira ndi nayo kithomo kiria ndi nakio na gwikarania na antu buria ndekarania nabo na kithomo ta kiu ndabathomithia our aim ni ku make sure to empower mwekuru wonde tena table banking yonko kubaigira mbesa methani ona buria bagatumira mbesa yu na buria bagatwika wealthy. Nkiripotera Oro TV kuma Ntereche Tharaka mbito wa Paul Ogwakabithe. Tumanjire ndi kwibwega mutegeri no tubakuona kanya kugwatanira nawe ntucemane kairi rujokeri weru tha mugwanja itanambire ukenera mibango ya Oro TV mbitagwa Ntinyari Kenyua Warren Krimi no ukari monaniria o matithio.